Ndabashuje inshuti bakunzi ba Africa Plus. N'aya makuru agezweho muri aka kanya, Amerika na Iran byarubiye. Perezida Zelensky yakangaranyijwe n'ibitero Uburusiya bwagabye kuri Ukraine, naho umurwanyi wiyise General Herode yarashwe na FARDC. Imirwano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran yarushijeho gukara, aho ibihugu byombi bikomeje kugaba ibitero ku birindiro bya gisirikare, mu gihe Amerika yatangaje ko abasirikare bayo babiri bishwe, undi umwe akaburirwa irengero mu gitero cyagabwe ku kigo cya gisirikare kiri muri Jordan. Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika zishinzwe ibikorwa mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM bwatangaje ko kuwa gatandatu tariki ya 18 Nyakanga 2026 bwagabye ibitero ku bikorwa remezo bya gisirikare bya Iran birimo ibigo bishinzwe kugenzura inkombe no kurinda ikirere, ubushobozi bw'ingabo zo mu mazi ndetse n'ububiko bwa misile n'indege zitagira abapilote. CENTCOM yavuze ko ibi bitero byari bigamije gukomeza guca intege ubushobozi bw'igisirikare bwa Iran, ndetse ko yanagabye ibitero ku ngabo zishinzwe kurinda impinduramatwara ya Kisilamu muri Iran. Ni mu rwego rwo gusubiza ku gitero cyagabwe ku birindiro by'ingabo za Amerika muri Jordan. Iki gitero cyaguyemo abasirikare babiri ba Amerika, undi umwe aburirwa irengero. Minisiteri y'ubuzima muri Iran yo yatangaje ko nibura abantu 50 bamaze gupfa, mu gihe abandi barenga 500 bakomeretse mu bitero Amerika yagabye muri icyo gihugu mu byumweru bitatu bishize. Iran yavuze ko kuwa gatandatu yibasiye ikibuga cy'indege cya gisirikare ndetse n'ububiko bw'ibikoresho by'igisirikare bya Amerika muri Kuwait. Umuyobozi w'ikiranga wa Iran, Mojtaba Kamin, yanenze bikomeye Amerika, avuga ko kutubahiriza amasezerano kwayo inshuro nyinshi byagaragaje ko nta cyizere inyandiko ya perezida wa Amerika ishobora kugirirwa. Yagize ati, kurenga ku masezerano kenshi kwa Amerika kwagaragaje ukuri kw'ingenzi. Umukono wa perezida wa Amerika nta gaciro ntabwo ufite kandi nta cyizere ushobora kugirirwa. Mu butumwa bwanyujijwe kuri televiziyo y'igihugu ya Iran kuwa gatandatu, Kamen yavuze ko Amerika izahabwa isomo rikomeye. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yakangaranyijwe n'ibitero bikomeye bya misile Uburusiya bwagabye ku mijyi itandukanye ya Ukraine, avuga ko igitero kibasiye umurwa mukuru Kyiv ari kimwe mu bitero bikomeye cyane bya misile kuva intambara yatangira. Ibyo bitero byahitanye abantu 4, abandi nibura 36 barakomereka. Abantu 3 bishwe, abandi 20 barakomereka mu mujyi wa Kharkiv, mu gihe i Kiev umuntu umwe yishwe, abandi 16 bagakomereka. Igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko ingabo zirwanira mu kirere zabashije kurasa misile 18 muri 41 zarashwe ndetse zigahagarika drone 108. Guverineri w'intara ya Kharkiv, Ori Sinobov, yavuze ko igitero kibasiye ikigo cy'amaposita giherereye mu nkengero z'umujyi, gihitana abagabo 3 bari hagati y'imyaka 24 na 62. Yavuze kandi ko 3 mu bakomeretse bari mu buzima butameze neza. Minisiteri ishinzwe ubutabazi muri Ukraine yavuze ko ikigo cy'ibikoresho n'ibicuruzwa giherereye mu karere ka Bucha hafi ya Kiev nacyo kibasiwe, abantu 2 bagakomereka. Zelensky yavuze ko Uburusiya bwakoresheje intwaro zitandukanye muri ibyo bitero, zirimo misile za Iskander n'iza Rikon ndetse na drone 125. Mu gihe Uburusiya bwagabaga ibitero kuri Ukraine, Kiev nayo yakomeje kwibasira ibikorwa remezo byo mu Burusiya. Zelensky yavuze ko Ukraine yibasiye ububiko 3 bwa peteroli mu ntara ya Stavropol ndetse n'ikindi kigo gikora mu rwego rw'ibikomoka kuri peteroli muri iyo ntara. Yavuze kandi ko ubwato 3 bw'Uburusiya butwara peteroli bwarasiwe mu nyanja y'umukara. Kuva muri 2022 rwarambikanye hagati ya Ukraine n'Uburusiya nyuma y'uko Uburusiya butangije ibikorwa bya gisirikare muri Ukraine mu cyiswe gukumira ko umuryango wo gutabarana wa OTAN wazabwigarurira. Ni intambara yabaye ikibazo ku mpande zombi, dore ko nta na rumwe rwabashije kuyitsinda n'abafatanyabikorwa ba buri ruhande. Naho ADC, umwe mu barwanyi bari bakomeye mu ntara ya Uturi, wari wariyise General Herode, yapfiriye mu murwano umutwe w'abarwanyi yarayoboye bari bahanganyemo n'ingabo za Congo FARDC. Kakin Tandabo Edouard, uzwi nka Herode, wayoboraga umutwe w'abarwanyi biyise FPEC, yishwe mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane. Kuri uyu wa kane mu gitondo yumvukanye urusaku rw'amasasu bya hato na hato mu gace kitwa Nyankunde n'inkengero zako, ari naho uriya murwanyi yiciwe. Ubushyamirane hagati y'umutwe w'abarwanyi be witwa FPIC n'ingabo za leta ya Congo bivuga ko
bwaguyemo nibura abandi barwanyi be bamurindaga bagera kuri 6 nk'uko bitangazwa n'amasoko y'amakuru atandukanye. Cyakora ingabo za Congo zahakanye ibyo kurwana n'umutwe w'abarwanyi wa FPICE unazwi ku izina rya Tichin Yeklima. Mu itangazo ryasohowe n'ingabo za Congo kuwa 4 tariki ya 16 Nyakanga 2026, FARDC yamaganye ibirego bishinze abasirikare bayo kugira uruhare mu byabaye mu ijoro ryo kuwa 3 tariki ya 15 Nyakanga i Nyankunde. Umurambo wuriye murwanyi witwa Herode wajyanwe mu bitaro by'i Bunia. Iyi ni Tayari Insight Rwanda.